Ja sam Vlada, dolazim sa Odeljenja za genetičke istraživanja sa Biološkog instituta u Beogradu i teme malo drugačije od prethodnih tema, ali ćemo se nekako nadovezati jedne na druge. Ja treba da malo kažem šta su to biotehnologije i da su se biotehnologije menjale i da li su se uopšte promenile tokom 20. i sada u 21. veku. Da li su biotehnologije nešto što okupira javnost, što okupira naša razmišljenja o budućnosti? Uveliko, jesu. Dakle, ne može prođe nedelja dana, a da vi ne pročitate nekoj novoj biotehnologiji, o tome da se neko ne pita da li je neka biotehnologija opasna, da li je sigurna, da li smijemo da jedemo nešto, da li ne smijemo da jedemo nešto. I upravo zbog ovoga sam odabrao da pričam nešto o biotehnologijama. Biotehnologija je jako bitna. Koliko je bitna, još 1992. u Ujedinjenim nacijama su jasno hteli da kažu, da definišu šta je biotehnologija i u Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti su rekli da su biotehnologije u stvari svi oni tehnološki procesi koji koriste biološke sisteme da bi napravili, stvorili nekakav produkt, promenili neki proces, a sve ima cilj, nekakav cilj, a to je konačna upotreba od strane, dakle, ljudi. Različite su, naravno, upotrebe. Šta su biološki sistemi? To su u prvom redu živi organizmi. Dakle, bakterije, gljive, životinje, sve ono što možemo da smatramo biotehnologijama iz nekog pređašnjih doba su, recimo, domestifikacija životinja ili biljaka. Kako smo napravili kukuruz? Kako smo napravili pšenicu? Kako smo uopšte sve naše domaće životinje i biljke stvorili ili odgajali? Pa to su upravo biotehnologije. Pronašli smo neki biološki sistem, promenili smo produkte koje smo nadabali ili procese sa kojima smo ih uzgajali i imamo konačnu upotrebu tih organizama. Dakle, biotehnologija je malo veoma široko definisana od strane Ujedinjenih nacija, ali vidjet ćemo to je zato što se zaista pokušalo da se obuhvate sve biotehnologije od kada su nastale, dakle, od samih početaka ljudskog uzgoja bioloških sistema. Biološki sistemi nisu samo čitavi organizmi. Biološki sistemi su i određeni delovi organizama, određeni organi, ćelije ili nekakvi produkti tog organizma koje možemo da koristimo dalje. Kada su počeli biotehnologije? Ne znamo. Znači, mi ne možemo da kažemo kada je većina specifičnih biotehnologija koje i danas koristimo nastala. Za većinu imamo neke tragove u pisanoj istoriji, ali je jedan dobar deo tih biotehnologija nastao pre pisane istorije. Mi možemo da pronađemo nekih mnogo biotehnologija iz starog Egipta nacrtanih i opisanih kroz proizvodnju, znači koji su bili koraci u biotehnologiji u to doba. I ovdje možete vidjeti kako su u starom Egiptu predstavili proizvodnju hleba. Dakle, i tada su proizvodili hleb. Da bi proizvodili hleb, oni su prethodno morali da imaju žitarice koje su uzgojili, koje su imali dovoljan prinos. To znači da su pre ovu biotehnologiju imali biotehnologiju uzgoja žitarica. I postoje naravno i druge biotehnologije. Jedna od onih biotehnologija za koje posebno možda uz pomoć tih produkata možemo da saznamo, recimo datiranje kada smo počeli da proizvodimo pivo koje je tajna malo pokazala, ili još zanimljivije kada je počeo da se proizvodi sir. Doći ćemo kasnije do sira. Sir je tu zanimljivo upravo zato što su jedan deo ovih biotehnologija, možete da zamislite, su slučajno nastale. Znači, kako od mleka nastaje sir? Kako je neko nekada znao da će ako ostavi mleko, ono neće se pokvariti, nego će se usiriti, da će taj sir moći da se jede? Slučajno. Dakle, slučajno smo došli do nekog malog otkrića, ali pošto je, dakle, naš mozak dovoljno inventivan, našli smo način kako da to povećamo tu proizvodnju i da koristimo taj sir u ishrani. Ali, koja je tema mog predavanja? Razlike između starih i novih biotehnologija. Šta su to stare, šta su nove biotehnologije? Stare ili tradicionalne tehnologije nisu one koje su nastale u praistoriji samo, nego one u kojima ne koristimo metode savremene genetike, dakle sve one naučne saznanja do kojih smo došli tokom 20.
i 21. veka. I tu u stvari pravimo razliku između tih tradicionalnih, konvencionalnih, starih, kako ih ja ovde nazvam, biotehnologija i ovih novih biotehnologija, odnosno onih kojima koristimo znanja iz genetike mnogo više, to su savremene biotehnologije, to nisu sigurno tradicionalne. I ovde moramo da povučemo još jednu važnu razliku između razumevanja tih starih i novih biotehnologija. Da bismo razumeli većinu tih tradicionalnih biotehnologija, nije nam potrebno detaljno znanje iz neke oblasti. Znači, za to kako možemo da napravimo sir, možemo čuti od naših baka. Dakle, ta mala biotehnologija može da se nasledi iz kolena na kolena. Ali vama neće vaša baka moći da kaže kako možete da genetički modifikujete paradajz i da, dakle, napravite neko čudovište. Neko čudovište. Dakle, šta je to što mi danas znamo, a što ranije nismo znali? Znamo da se nasledni materijal tih živih sistema, ono što je osnova biotehnologija, nalazi u DNK, znamo strukturu DNK, znamo da su određeni delovi te DNK, koje danas nazivamo genima, znamo strukturu gena, odgovorni za određenu osobinu. Da li je paradajz nizak ili visok, da li je grašak zelen ili žut i slično. Znamo kako da regulišemo ili kako sami organizmi regulišu te gene, svoje nasledne osobine, a znamo i imamo određene tehnologije manipulacije naslednim materijalom, odnosno manipulacije genima. Sada za malo mlađe, a i malo podsjećanja za starije, priču o tome šta je u stvari DNK. Ovde su dva istraživača koji su dobili Nobelovu nagradu za otkriće strukture DNK, odnosno za opis strukture DNK. DNK su dve dugačke strukture, dva molekula u stvari koja su pletene jedan od drugoga, koje, kao što možete vidjeti pleteni, koji se najvećim delom sastoje od jednog šećera, koji se naziva dezoksiriboza, dakle ove dezoksiribonukleicne kiseline ili DNK. Ti šećeri su međusobno povezani fosfornim kiselinama. I jedan i drugi lanac imaju te šećere i fosforne kiseline. Ono što se tu razlikuje celom dužinom je u stvari šta se nalazi sa unutrašnjosti DNK, odnosno sa unutrašnjosti tih lanaca, to su takozvane azotne baze. I ovde možete da vidite da smo ih obeležili različitim bojama, recimo plavom, žutom, crvenom, da bismo pokazali da se one razlikuju. I ono što se u stvari razlikuje, kada kažemo razlike između dva gena, to nije ništa drugo do koliki deo DNK obuhvata taj gen i kako su njemu raspoređene, dakle, te baze, odnosno ti nukleotidi celokupno. Tako da recimo da ako ovaj gen TGAC, on se razlikuje od ovog gore koji je ATC. Najbanalnije rečeno. Dakle, mi znamo šta je u osnovi DNK i znamo kako možemo da zaključimo šta od ovoga radi šta u organizmu. Isto tako, imamo način da znamo gde počinje jedan gen i gde se završava taj isti gen i to nam sada omogućava da u novim biotehnologijama jedan gen bukvalno isečemo iz ove DNK. Da li postoje makaze kojima možemo da isečemo gen? Ovo je veoma sitno, ovo se nalazi u jednu svake od naših ćelija. Jeste da ja kažem da je to dugačak lanac, ali taj lanac mnogo, 2 metra dugačak lanac, mnogo ubijen, skupljen u 2 mikrometra. Dakle, da li postoje makaze kojima mi možemo da isečemo nešto što je tako sitno? Postoje. Dakle, postoje još sličnije stvari od tih kojima možemo, dakle, kao makazama, pustimo ih u ćelije, pustimo u našu dezoksiribonukleinsku kiselinu koju smo izolovali i te makaze bukvalno iseku našu DNK, iseku onaj lanac na nekim mestima. Kako mi biramo ove makaze? Tako što znamo šta te makaze vole da seku. I recimo, postoje makaze koje će da prepoznaju da negdje piše AATT i kada piše AATT, gledajte i ovdje piše AATT u drugu stranu, te makaze napravo jedan kosi odsek i ti sada slobodni krajevi, mi zovemo lepi krajevi, nisam da napisao, stoje
slobodni u našoj epruveti. Ako smo izrekli taj ADT ispred gena i negde iza gena, šta smo mi u stvari isekli? Isekli smo taj gen. Ispred i iza njega. Šta možemo da radimo sa njime? Šta hoćemo? Pa dobro, ne baš šta hoćemo, ali možemo recimo da ga izvučemo iz jednog organizma i stavimo na neko drugo mesto. Znači iz jedne epruvete bukvalno u neku drugu eprovetu i to je tehnologija koja je danas najčešće prisutna kada govorimo o novim biotehnologijama, iako nam je toliko najnovija, ali to je tehnologija rekombinovane DNK. Imamo neku DNK iz jednog organizma i sečemo gen koji nam treba, evo ga, gen je slobodan, i hoćemo da ga ubacimo u neki drugi organizam. Recimo da smo uzeli organizam koji ima kružnu DNK kao što su bakterije, tu DNK smo isekli, ali smo isekli istim onim matrizama kojima smo sekli ovu DNK i sada kada ih spojimo zajedno u provetu, ovi lepljivi kraji će se spojiti jedan sa drugim i mi ćemo kao rezultat ovoga imati jednu rekombinovanu DNK, rekombinovanu dezoksiribonukleínsku kiselinu koja je najvećim delom bakterijska, ali postoji u njoj naš ciljani gen. Je li ovo jasno? Znači, isekli smo i samo se zalepilo. Jednostavno, mora da se zalepi, jer je takva priroda DNK. Da li možete zamisliti gde možemo da koristimo ovako gene koje smo zalepili, recimo, neku bakteriju? Dobro, sad ja volim da pričam sa publikom. Publika ne može da priča sa mnom. Dakle, najveći deo savremene, recimo, produkcije insulina ide upravo ovom biotehnologijom. Dakle, ukoliko imate nekoga ili ste vi zavisni od upotrebe insulina u svakodnevnoj, znači ako se lečite od šećernih bolesti, vi taj ljudski insulin dobijate ne od ljudi, ne dobijate ni iz velikih farmi gde smo nekada proizvodili to u prasićima ili recimo govećetu, nego dobijate od bakterija. Znači, imate bakterije u kojima smo ovako bacili gen za insulin. Taj gen za insulin smo definitivno stavili u rekombinantne bakterije. Ove bakterije uzmemo u velikim biofermentorima, dakle, su ogromni kontejneri u kojima rastu bakterije, rastu i sve vreme proizvode insulin. Bakterijama insulin ne treba. Bakterije proizvode ovaj insulin samo zato što smo ga mi bacili tamo gde mislimo da treba da ga ubacimo i ovaj insulin ostaje tu u tenku, u tom kontejneru, ili ga bakterije izbacuju. Iz ovog kontejnera mi možemo veoma lako da izvučemo sve što se u njemu nalazi i da prečistimo insulin. Dakle, ukoliko imamo nekakav biološki produkt kao što je insulina koji želimo u velikim količinama, mnogo jednostavnije iskoristiti živi svet koji će ga lako produkovati, nego pokušavati sa sintezom velikih molekula kao što je insulin. Da li znate neki drugi naziv za ovu bakteriju? Liđer. Ha, nije. Ovo bakterija ima piše da li nije liđer. Još nešto? Piše odgovor. Ne, to piše gore. Dole je odgovor. Ove bakterije kojima proizvodimo lekove danas su GMO. Odnosno, šta je GMO? Genetički modifikovani organizmi. Dobar deo ovog predavanja je upravo o genetički modifikovanim organizmima, pošto hoću da pričam o tome zašto mi danas mislimo da su genetički modifikovani organizmi opasnost, a u stvari se lečimo uz pomoć njih. Dakle, šta bi bili genetički modifikovani organizmi? Bilo koji živi sistemi, bilo koji, dakle, organizmi u kojima se nalazi nešto što nije prirodno tu, neko je ljudskom aktivnošću ubačeno u njihov naslednji materijal. Znači, imali smo njihovu DNK, u nju smo ciljeno stavili određeni gen ili nekoliko gena. Tako nastaju genetički modifikovani organizmi i malo pre ste čuli od Tomice, postoje biljke koje same po sebi mogu da izvlače, zato što imaju neke gene, da izvlače neke teške metale iz prirode.
uzmemo te gene, stavimo u neke druge biljke koje mogu na nekim nepristupačnim terenima da rastu, izvučit ćemo metale sa tih terena, recimo. Međutim, ti genetički modifikovani organizmi su najčešće tako nazivani transgeni organizmi. Trans znači gen koji nije iz srodne vrste, iz potpuno nekog nesrodne vrste je ubačen u naš organizam. I onda možete vidjeti kako to protivnici GMO prikazuju, znači imamo jedan divan paradajz, u njega iz neke ružne životinje, gadne životinje, ubacimo određeni gen i naš paradajz postane opasan. Paradajz ne postaje opasan zbog toga što je dobio taj gen, ali došli od toga. Najčešće proizvodimo ove organizme sa određenim ciljem da oni posjeduju željene osobine. Šta su željene osobine, recimo, kod paradajza? Da jezdi. Ok, da jesti, super, dalje. Da je veći, dobro. Ukusniji, otporan i da duže traje. Sve ovo su željene organizme, ne samo kod paradajza, nego kod većine današnjih žitarice i tako da. Kako smo u starim tehnologijama dolazili do toga da dobijemo sve veći i veći paradajz ili da dobijemo ukusniji paradajz? Proces koji se naziva selekcija ili hibridizacija. Znači, pravimo hibride kukuruza, hibride krastavca, hibride paradajza i tako dalje. Oni su veliki, ukusni, otporni ili neotporni i slični. Koja je razlika između genetički modifikovanog paradajza i paradajza koji je napravljen godinama, recimo, ili godinama takve hibridizacije? Šta? Ok, vremenski je brže, može biti. Ukusnije Dakle, koji je opasniji? Opasniji je onaj koji nastao selekciju. Zašto? Zato što kada radimo tu tradicionalnu selekciju, mi u stvari uz našu željenu osobinu, a to je recimo veći paradajz, ukusniji paradajz, tako dalje, mi selektujemo i koji ne znamo određene druge kvantitativne osobine, kutelove, koji su vezane za nju. To je nekada između 10.000 i 300.000 gena koje mi kontrolisano u stvari favorizujemo da rastu u našem paradajzu, za koje nemamo pojma šta su. Šta se dešava kod genetički modifikovanih organizama? Odaberemo 1 do 5 gena koje znamo šta će da urade, biće otporniji, biće veći i tako dalje, i hajde to ćemo da uzmemo. Da li je brže ovako? Jeste, veoma je brže, mnogo je brže, znači tipa, mi možemo da napravimo transgeni organizam u roku od 1 godine. Međutim, za razliku od hibrida koji mogu da prođu kroz 1 ili 2 godine nekako samo provere da se te osobine ne razviju, da ostanu stabilni, da onda patentiramo taj hibrid. Kada radimo sa genetički modifikovanim organizmima, postoje brojni protokoli koje morate da ispoštujete i to dakle nije jedan zakon. To je 20 zakona na stalnom nivou Evropske unije koji smo i mi potpisali, ratifikovali i koji ne samo da morate da proverite da li će biti takvi desuji, da li će zaista biti ukusni i tako dalje. Ne. Jedna od najvažnijih stvari je u stvari gde se vaš gen ubaci. Koja je lokacija gde ste vi isekli određeni gen DNK organizma i ubacili vašu DNK koja vam je bila potrebna, želeli se da bude slični. Zašto ovo kažem? Setite se, bitna je i pozicija toga gena. Međutim, genetički modifikovani organizmi mogu i da spasu ekonomiju, a možda čak i čitave vrste od izumiranja. Dakle, 1992. godine se na Havajima pojavio havajski soj virusa koji napada papaju. Ako znate šta je papaja, ako jedete kandirano voće, ono naranđaste, ostavljene papaje je, naranđaste kockite su papaje i manga, znači, papaju, kandiranu su slatku, divnu, volimo primatemo. U svakom slučaju, papaja je, jedan najvećih proizvođača papaja su bila Havajska ostrva. 1992. pojavi se virus, počne da tamani papaju i od 1992. do 1997. godine skoro sva proizvodnja na Havajima papaja je uništena. Godišnje je ta država imala štetu od 11
miliona dolara, što znači da je ekonomija za ovih 6 godina i dalje, dakle, opala, znači imala veliku štetu, preko 60 miliona dolara i su Havajska ostrava, znači, izgubila zbog toga što se pojavio neki novi virus. Bez čekanja, bilo kakve regulative i zakona, Havajski univerzitet je rekao, mi ovo moramo da spasemo, odlučili su da naprave transgenu biljku koja je otporna na virus. Naravno, to nije bilo od danas do sutra. U roku od godinu ili nekoliko godina, 1998. godine, patentiraju takozvanu premium papaju, koja je otporna na taj tačkasti virus papaja. I od 1998. godine do danas, preko 95% celokupnih havajskih ostrva i njihove proizvodnje je prešlo na GM, dakle, papaja. Velika je verovatnoća da svaka papaja koju mi danas jedemo je došla upravo od GM papaje sa Havaja. I ništa je tako ne. Da li ovo znači da je ova papaja otporna na sve viruse? Ne. Znači, odmah susedna neka ostrva imaju svoj virus koji isto napada papaja. Ova papaja koja je genetički modifikovana da je otporna na havajski papaja virus, naravno nije otporna na ostale virusi, ne može da se uzgaja na drugim mestima gde su drugi virusi prisutni. Ukoliko se gledamo sad da li su to opasne nove biotehnologije, recimo ovi genetički modifikovani organizmi, rećemo da su sigurne, nisu opasne. Odnosno, podjednako su opasne koliko bi bili i ove tradicionalno uzgojeni organizmi. I sada svi pričaju o tome kako moramo zaista da dobro pazimo sa genetički modifikovanim organizmima, ali se malo njih bavi u stvari idejom da genetički modifikovani organizmi mogu da izazovu neke nove alergije kod ljudi. Na šta su ljudi najviše alergični? Na? Dobro, na viruse nismo alergični, ne znamo na polen. Ambrozija znači polen najčešće. Kako ćemo da se borimo da ljudi ne budu alergični na polen kod genetički modifikovanih organizma? Napravimo biljke koje ne produkuju polen. Super, rešen problem. Da li znate još nešto na što su ljudi alergični? Prašina. Znači, u prašini smo najčešće alergični na grini. Male sitne organizme koji su, dakle, uzročnici najviše alergije. Ajmo nazad na proizvodnju sira. Kako proizvodimo sir? Uzmemo mleko, dodamo neku kiselinu da bi napravimo kiselu sredinu, mleko se usiri i sad ako svako uzme isto mleko svoje krave i usiri ga na isti način, imat ćemo isti sir skuplji. Razlika koju dobijamo u ukusu sira je u stvari razlika u tehnologiji posle tog same konzervacije proteina, tako što mi tako koagulisano mleko dajemo nekim drugim organizmima, najčešće buđima i drugim bakterijama, da počnu da vare taj sir i danas imate sireve koji su plavi sirevi zato što imaju buđu u sebi. To ste verovatno videli, zeleni, plavi i tako dalje. Ili samo imaju belu površinu na sebi od nekih buđi. Postoje sirevi kao što su Milbenkäse, koji se proizvode u, recimo, nekim nemačkim, nekim belgijskim, nekim francuskim selima. Šta znači Milbenkäse? Znači sir od grinja. Zato što ne dajemo samo bakterijama, nego dajemo, recimo, nekim drugim organizmima. Tako da imamo tehnologiju kojom vi proizvedete sir, koji posle jedete, a koji ovde po površini nema ništa drugo do gomile prašine. Grinje. Znači, ovo su mali sitni organizmi, grinje koje su svugde po površini tog sira, delikatesnog sira. Da li je veća verovatnoća da ćete dobiti alergiju od ovog sira ili od nekog drugog organizma? Ja mislim od ovog sira. Dakle, i te stare biotehnologije imaju neke određene opasnosti na koje nekada znamo, nekada ne znamo. I sada samo brzo da proletim, pošto sam već propio svoj termin. Postoje drugi nove biotehnologije kao što su kloniranje. Šta je kloniranje? Slično kao što smo i sada imali. Imamo jednu jajnu ćeliju, u njoj umesto DNK koja već tu postoji, stavimo celokupnu DNK koju želimo. Recimo, organizam koji želimo da ima određenu karakteristiku, ili je ubacimo iz
iz embrionskih ćelija, te embrionske ćelije uzgajamo, one se mogu razviti, razmnožavati i odvojiti u petih kutijama. I takve embrionske ćelije, dakle koje smo dobili iz embriona ili koje smo pustili da se razviju iz ovako klonirane ćelije, možemo da nateramo da ili jedan napravi cijel organizam, kada bi to bilo reproduktivno kloniranje, koje je zabranjeno za ljudsku vrstu, ali su napravili kloniranu ovcu, recimo, i slične organizme, ili ćemo da koristimo da pravimo određene organe ili tkiva koji su potrebni. Recimo, neko živi saobraćajnom nesreću i jedan veliki deo jetre mu je stradao. Da bi preživao, potrebna je transplantacija jetre. Transplantacija se najčešće čeka godinama. Nemate toliko vremena. Veoma brzo uklonirate, razvijete i u roku od mesec dana dobijete ćelije jetre, što ovdje nema, ali ćelije jetre koje u kalupu uzgojite da možete da ubacite u nečiji organizam. Dakle, vi možete biotehnologijom i da spasite život. Dodatno na to, tokom 21. veka, se ubacuje biotehnologija koja koristi slične makaze kao što smo koristili malo pre za isecanje gena i pravljanje GMO organizama. Sada ove makaze su malo drugačije oblikovane, imaju pomoćnike koji su u vidu malog dela, malog RNK molekula, koji sa sobom nosi gen koji vi želite. Šta znači gen koji vi želite? Kao što smo malo pre želeli, ukusniji, veći i tako dalje. I sada je isto to, gen koji nosi nešto bolje u odnosu na gen koji se nalazi u organizmu. Ubacite ovo u organizam, ovaj sistem makaza dođe u vaše DNK, koji vi hoćete da popravite, i seče onaj deo koji je identičan tom delu, lošiji gen, lošija varijanta gena, ona se iseče, ova se ugradi i organizam napravi onaj drugi lanac, to se opet ubije i vi imate veoma brzo popravljen organizam, odnosno gen koji mi se ne sviđa, izmeni na određeni način. I opet ovo je skupa tehnologija, ali možete ne samo 1 do 5 gena, možete i do 50 gena da ubacite, recimo, od prošle godine, sada možete i više, naravno, u, recimo, malo prstenci. Znači, hteli smo da prase nema, ne, da sad prase, ali, recimo, želimo da prase ima plave oči, ubacimo umesto gena za crne oči, gen za plave oči. Dakle, ovo malo varijanta. Gen za crne oči postoji. Mi u makazu ubacimo gen za plave oči. Gen se ugradi, ovo se popravi, promeni i u roku nekog vremena, naravno, ako je ovo bilo vezano za crne oči, naše prase ima plave oči. I velika opasnost i veliki moratorijum za uopšte igranje sa CRISPR-om kod ljudi je stavljen zato što su odmah pomislili, aha, ovo znači da mi možemo sada da pravimo nove ljude koji nam se više sviđaju, koji su lepši, bolji, imaju plave oči, nemaju crne i slično. Međutim, naravno, CRISPR nije baš tako jednostavan i ne može baš tako lako da nam promeni čitav organizam. Za kraj imamo određene stvari koje se dešavaju zato što život evoluira i zato što i mi, dakle, non-stop imamo nove promene u sredini. Tokom prethodnih godina ste možda čuli da se desila epidemija Zika virusa, odnosno virusa koji je u Južnoj Americi preko komaraca, pa ceo Brazil i sada već se širi ka Severnoj Americi zarazio, a proizvodi velike probleme zbog toga što ukoliko je trudnica zaražena Zika virusom, plod se rađa deformisan, odnosno mikrocepaličan. Da li postoji ideja kako da bi celu sada Južnu Ameriku starim biotehnologijama spasiti od Zika virusa i učiniti Zika virusa? Ne. Da li možete da zamislite da možete veoma brzo biotehnologijama kao što su GM, pravljenje GM komaraca ili CRISPR komaraca, da napravite komarce koji su otporni na ovaj virus, odnosno neće ga više prenositi i time da spasite ljude?
Ja mislim da je to mnogo brža i sigurnija varijanta nego čekanje 20 godina da se cijela planeta zarazi sa virusom. Ovo je happy end. Ok, hvala.